pale mchezaji Balengako Frank kutoka nchini Burundi huyu. Haya, toa pasi akimtafuta Kikunda Patrick. Kikunda anakwenda. Kikunda bado na mpira. Kikunda anapiga. Goli la kwanza la Musanze. Mfungaji akiwa ni Mugenzi Sadri. Anafungua hapa. Bao la kwanza la Musanze. Mfungaji akiwa ni Mugenzi Sadri. Hapo anacheza Desi. Haya, piga magoti shukuru Mwenyezi Mungu. Mugenzi Cedric. Bao la kwanza ameandika Cedric Mugenzi kabla ya mapumziko. Shabiki wa Rayon hawajakubali hali inavyoendelea. Hawaamini kwa macho yao na staff. Aha rero n'uburyo igitego cyagiyemo ikipe ya Musanze yamanutse Kikunda atanga pase nziza. Mugenzi Cedric niwe waruhagaze neza, nta kindi yakoze uretse kwandika igitego atindisha ukuguru kwe k'uburyo. Nguko uko byagenze. Aha rero ni Emmanuel Ruremesha yishimira igitego ko kigiyemo. Robertinho kenshi yabonye ko ari kubibaye ngombwa ashyiramo abataka imbere kugira ngo ashakishe ibitego. Nibyo ni kubibona nawe Romario. Akeneye mukinga Gilbert ufite speed, ufite pace ku ruhande ushobora gufasha amukwataka. Kufra yabonetse ariya wagarutse biracyakomeye mwizamati. Turebe cyagezemo tayari. Igitego cyagezemo tayari hano. Ndabona Manzi Thierry niwe abasa ko ariho kigize. Iki ni igitego cya kane Manzi Thierry atsinze. Kupita foto. Turaza kureba uburyo cyagenze hariya. Nka kapitene yamabwiye ati mushyiremo imbaraga dushyiremo dushake igitego. Umunota 48. Kikaba ari igitego cye cya kane amaze gutsinda muri shampiyona. Igitego n'umukinyi uri efficace cyane gukinisha umutwe. Urabona ko abafana bahise bahaguruka. Turebe byagenze. Nibyo. Turebe urabona ko yakubise foto ugahita ujya mu ndani warajya. Mugareka n'uburyo byagenze. Tayari ndani. Nibyo. Igitego cyiza cyane. Savini akoze umunyezamu Shema Inosa. Bose ntabwo baruhutse, igice cya kabiri batangiye bataka. Turebe turagera hanze. Tanga utanze igihunga. Manzi tanga pasi yakobe igitego. Michael Salko ntabwo kuko rero Mazimaka agenda celebra igitego cya kabiri cya Rayon Sport cyiza cyane ariko hano ni igitego cyiza cyane kuri Salko. Centre ikozwe n'umusore Manzi Thierry. Ahangahe ubwo karakana ko gakora celebration zikaze cyane. Mazimaka kamba tubundi muyita umusaza ariko reka nanjye nze mbikore gusa. Iki gitego kizamuye aba bafana ni igitego cyiza ku musore Salpong utsinze igitego cya 15. Igitego cyiza cy'umutwe kuri centre nziza ikozwe. Igitego cya 14. Cya 14. Ubanganyije na Muhajiri Kizimana. Nibyo reba centre ya Thierry yari bien soigné. Salpong timing nziza ari wenyine. Iyi ikaba ibaye na assist ya kabiri. Uribuka assist ya mbere umusore Thierry yatanze bakina ikipe ya Gicumbi igitego kimwe cyatsinze neza cyane. Manzi l'homme du match. Niwe homme du match yatsinze igitego abaye decisive mu gitego cya kabiri kabisa. Mazimaka François amemnyang'anya bao, amenyanga mpira. Tafuta jinsi ya kwanza kuandika bao la tatu. Goli la tatu hapo la Rayon. Haya, bao la tatu na mchezaji Mami Shimwe Jabal ameweza kuandika bao la tatu na hatimaye Mazimaka Andre amenyanyua pale kale mti kale bendera. Bao la tatu, anaruhusu bao la tatu mchezaji goalkeeper Innocent Shema. Kosa limetokea wapi? Kosa ameonekana François Kizimana ameruhusu
amewapa, kacheza vibaya kweli kweli, kawapa nafasi Murua. Ndiyo, wamezuba kidogo, hakuweza kumkaba vizuri Mani Singwe Jabel. Ukimpa nafasi kama hii lazima ataweka mpira kimiani. Hii ni bao lake la 6 katika timu ya Rayon msimu huu. Haya, anachezeshwa mchaka hawa vijana wa Musanze, wanaonyesha jinsi alivyopata bao safi. Ana mambo yalivyokuwa, Fisto akaenda chini kabisa, Fisto akawa chini kweli kweli. Haona jinsi mambo yalivyokuwa, kateleza hapo, anashangilia bao la 3. Mambo ndivyo yalivyo katika uwanja huu.